Nabo abunge ba Meru ni baciumiritie kuregana na miario ya mubunge wa Central Imenti ya kuga ni Rais Ruto waboritie kugwata mbaru muswada jwa kwebereria Rigathi Gachagua gitine kia munini wa rais. Baugite bagwatire mbaru rwaria ruru nyuma ya kuthima urito bwa maiti ajara Gachagua aringithanagua na Jonobo na bona Gachagua ati kubatara gwita na mbere gutungata. Baugite bageka gikaro na ndiki bante tontuku ya rojo kutaririria uma bwa mantuja. Kuma ntuko echo mwankera thaitori abunge ba kaunti ya Meru no bendrete kuringigia tanaiya beshore yaba mugitio nthaka anga Moses Kirima mwanongo shine narari kuba kunyonera muthenya barigichi mungana jo munejo abunge barambaranirite abokurukira njere thimu na bandomba nkethura nkithura marito jao ibona nite kuria kugwirwa kwao ntuba Mary Bishop wakiri Moses Kirima kiria nakio kibathuritie na kubanyingiria mono ikwithira mubunge Kirima na ratunyithirite Rais Ruto na kwa noberire benga Gachagua abajukire kindike abunge babitetera bakogoteno batima Rais Ruto kwithira bakirire mantu ya Gachagua na ko Bishop Kirima gakwadi urongo kinge baru ikumenyekana bobwega bone ntubethira betumira mathugane jo kuringa kura kire bunge nene na gutumbika no tirogo akinyira kwithira bekatithwa ja muthigo aja kwebomba kwa kwenombikio bunene mubunge Kirima gakwethura gitumirwa ni antu bamwe kwethura ikira ndeto jing'ana kenda ubango jo kuja kunengira Professor Kithure Kindiki giti jwithu kithangurukana kweja kwa Gachagua kethura kiana mnaku kinyethira mubunge Kirima nethira shumire ntuku enarua na kuge bwe migambo wekirethira ikijuko buthu kurende kibandeto na ndo bagi siasa abunge baba nande bashitire kwethura bemuturira ikanyi bimobi ikanyi bibi nabe kwambira komulita kiri ngurupu chocho WhatsApp ni nyankoroki korea komwira asiri bona bwe bwakenda bakithombera bwe 10 bogeta kumantu kwero bashokirikaro na bya bunge ja Nairobi bakethira bakithikaro na ndiki bandeto negutijanire miario je Kirima.